سرحي كي ساعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزل عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تغطات نايس channel كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو ناي وترو مني وتايو لومي حنتازيا قداسيت نزي channel زدما عند حقونا طاب زخونا رسينا غنسرح كنزارب مبزحت غزي بز channel زي بزعبا قطبا بزعبا فاينانس بزعبا ابيت فلاي قطباو مداي بزح زتكره تمرتن تحستوني زغرب ابناي قلت كورساتي بزح حسابات مساي استمهاركم كم زلو يفلد ابزوان زي قطبانا عالمنا افلوي مدرخ كم زلو استفل عليه مدرخ رينا لنا ثم ستوك ماركت انفست غيرنا زلنا كما يخيت كم زلو مبرهز ليه مثلا سلازي اذا فيديو زيا نتوم مساي تمهيركم انفست قبر زلهم ويكي تمهاركون انفست قبر زلهم بخال منقدي بزو حبريتا كلوايو كابايت رايزي كونس كابليك اونتنا ستوك ماركت زمت حبريتايو حدا بحدا نارانايو كن كيدينا لايك ابوانا بزو حد كتبصح بزو حساب كتاكم تخيليا سلازي ناتخاتاتلنا كن كيدينا سكريناتي شير غير كن مهارينا كنا وحالكم ايدليني كاب ليك اونت زمتاتيا بحدا نارانايا كن كيدينا let's try to تاني مجمريا كفال wealth transfer is so مجمريا بزوان زيت زلا عليه ني حبت مسغار زغاط ملو مخانو كرينا let's go ناترغم لكم خيريه كن بزو كن مهارينا خابزي wealth transfer is happening in the stock markets. Will you emerge richer or poorer? You see the stock تزعبي ني حبت مسغار يكادلو حجي دحرزي كونتات زي مقيار ناي قطبا هفتام كين كاريخا خسوغرو دقيقة ريخا خسوغرو يبلنا market is a device that transfers wealth from the impatient to the patient, from the ignorant to the skilled, from إذا كم زوان دما أب ستوك ماركت هفت كاب من ناب مني دساقاقر تيلنا كاب زي عقوسات ناب عقوسات كاب زي تمهارون فلت زي بلومن ناب فلت أزلو مني دساقاقر كن ريينا the emotional to the rational. And the greatest transfers in wealth happens when the stock market is going through crisis and uncertainty. And that's happening right now. In the first half of the year, the stock market has had the biggest plunge in the last 52 years. And investors are being placed to the ultimate test right now. So let's imagine. So, تابلنا له أرجع حلفي كتشان سرانكلتن بداية عمت exceptional عمت ياتبهال دلا stock market أبريكارد زخونة level وريدلو real estate كمو كل وريدلو إذا كنا تعتزقن حد شاي كنا علمنا كابز مدرخ زي إنه جبر السجمتي نفوز حسابات ناب زلانا يحبت كسجرام كلنا نفوز حسابات ما مليسو كابتز نبرو أبزت حتى دخلنا كسجرام يخليو نارانا يخن كيدنا. Imagine there are two investors. You have got Andy, a clueless, ignorant investor who doesn't understand the businesses behind the stocks that he owns. He doesn't know if the businesses are making money or losing money. He doesn't understand the market cycle. So every time the stock market drops and he reads bad news, he sells in panic, afraid the market will. So كلت أبنتاتي بنالو كلت عين السبات. إذا حدا زرينا زلو سب زي فلت ويكا دونكور عينة إنفستر يزبلو زلو انتهينا مالتيو دونكور عينة إنفستر زبهال بناي قانقا فاينانس تايم مالتيو أبي إنفستي قبرالو زي فلت انت عينة بركتات يزحزلو زي فلت اتهم بركتات نمنتاي حزو مالو أبت بيزنس ماركت كما يشرحوا له توم كامبانيتات شمون فلت كات رايدي خاط قبرهم زلها ويس اتهم كامبانيتات استراتيجيناتهم زسرحن لو من نصبحن كعب زغليو نزي كيف فلتكا انفست قبرت خين كا ignorant investor خاطب بحال سلازي ابزي غزيو دماك شيت خاطب جمر because you don't know exactly نمنتاي الاما نتبركتات يكون نت portfolio اسكا زلغا سلازي يردا كمالتي go lower. And then you've got Ben. Ben is an intelligent, educated investor who only invests in profitable businesses that keep being more profitable every single year as more and more people buy their products and services. When the market crashes and drops, so انتهي بلنا له بينز بحال دما تخالاي intelligent investor يبلو له intelligent زقبر زلو كبلح investor زقبر زلو ام انتهي invest كم زقبر زفلتيو انت عينت بركتات حزالو انت عينت بورتفوليو يحزلو اب بشموم دي كونس بتحستم performance ناتهم strategy ناتهم سلازردو نابوم invest زقبر زلو نابلي قلتلنا له Ben gets more excited because it only means he can get a bigger stake in these real stock market نتحت كورد كله تدحرواي investor سلازي فلت تزبالت غزي نعاي باي كم تريود لهم كم قلقل كله غزي تراي زبل زلو because
بلوزات كامبانيتات اب ديسكاونتد برايس سلا زرخبهم زلو እቲ ሓደ ከይፈለጠ ዝገብር ግን ክጎድል ምስ ጀመረ ሴል እናበለ ክሃድም ይዝፍትን ስለዚ ኣብዚ ደሎ ትፍልልይ ይብለና ኣሎ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኻ ነዛ ቪድዮ ትርኢ ዘለኹም ክትዓብዩ ክትልወጡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከዱ ከም ትደልዩ ይርዳእኑ ኣሎ that's why ነዚ ትርኢ ዘለኹም እምበር ናብቲ ጉዕዞ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ እቲ ዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተሎ ድማ ውልቃዊ ክላሳት እዩ سدما ناب ستوك ماركت بقطبة نخطعبيو ناب بيزنس كتاتو تدليكم اونلاين بيزنس كمون ابزوان زدليكم كلاتات ناي كمبيوتر ناي قوانقوا كمون ناي اديتينغ كتم مهارو تدليكم بزح كورسات لنا ابزوان زما ديسكاونت كيرنا سلازلنا نخطقمولو بتعتنا يعجبكم Okay, so Rina great businesses. He doesn't care that he picks the exact bottom. He doesn't care if the market goes a bit low after he buys it because he knows that it will rebound eventually. So when the market eventually rebounds, who do you think is going to end up richer and who's going to end up poorer? If you said Ben, you're right on the money. See, if there's one thing that history has taught us is that after every market crash, there's a market boom. After every bear market, there's always a bull market. In fact, history እንታይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ ነደት ኢንቨስት ንገብሮ ፈሊጥና ንገብሮ እንተለና ዕዳጋ ኩሉ ግዜ ወላ ደድሕሪ ኩሉ ትዝኸፈ ግዜ ትዝበለፀ ይዝመጽ ኣብቲ ዝኸፈ ግዜ ትብዓት የድለካ ፍልጠት የድለካ ርዲት የድለካ እቲ ዝበለፀ ስጉምቲ ንክትወስድ because right now እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ከፊትዎ ዘሎ ዕድል ሕጂ ይኹን ዝመጽ ኣዋርሕ ነዚ ዕድላት እዚ ተጸሚምና ኦኬይ ጎድል ኣሎ ገንዘብና ወይ ድማ ሕጂ ተገዚና ክጎድል ይኽእል ክንብል ንኽእልና exactly that is the point at that point እዚያ ትገብሮ ምንቅስቃሳት ናትካ ወይ ካ ሙቭመንት ናትካ ፋይናንሻሊ ንህይወትካ ናበይ መድረክ ከይድ ከም ትኽእል ዝውስን እዩ ናበለ proof ገበረልና ኣሎ ማለት history has shown that for every 1% the market goes down it will go up 4.8 times more ንነፍስ ወከፍ 1% ንታሕቲ ዝወርዶ ስቶክ ማርኬት ዓቕሊ እንተ ጌርካ 4.8% ንላዕሊ ይኸይድ ክዓቢ ከሎ ኣብቲ ቡል ማርኬት ይብለና ኣሎ So I know this from experience. I've been in the markets for the last 30 years, going through 7 market crashes. ናይ 30 ዓመት ተሞክሮ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣለኒ ሸውዓተ ዝተፈላለዩ ከምዚ ናይ ሕጂ crashes ድማ ይሕሊፍ ኣለኹ ብምባል And after every crash, not only did I survive it, but it made me richer in the process. In fact, I made over $1 million in the last pandemic crash in 20. ስለዚህ ብዙ ተሞክሮ ሃሊን ክብል ከለኹ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጥራይ ኣብየሉ ጥራይ ደኮነስ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ክራሽ ናይ 2020 ናይ ኮሮና $1 ሚሊዮን ገይረ ዘጂ ኖርማል ኢንቨስተር እዩ እቶም ዓበይቲ ኢንቨስተርስ እንታይ ይብሉ ክንርኢና ስለዚ ዝተፈላለዩ ኣድቫይስ ቀሪበልኩም ስለ ዘለኹ let me go to the next giant ናይ stock market ምኽርናቱ ክንሰምዕ in this economy right now the rich guys like me we have who's winning in this economy right now the rich guys like me ኣብዚ ኩነታት ናይ ቁጠባ መን እዩ ትዝዕወት ዘሎ መን እዩ ትዝስዕር ዘሎ ኢላ ሓቲታቶ ወረን ባፈት እዩ ዘይትፈልጥዎ ተዓብየ ቢልዮነር ናይ ስቶክ ማርኬት ኣይከን ወይካ ተጠማቲ ን34 ዓመት ተወዳዳሪ ዘይረኸበ ውፅኢት ከምጽ ዝኻለ ሰብ እዩ ሶ ኣብዚ ዋን እዚ መን እዩ ዝዕወት ዘሎ ኢላቶ በዓላነ ቶም ሃብታማት በዓላነ ኢና ንዕወት ኣብዚ ስለምንታይ we have gone from having 93 billion top 400 in 1982 to having ቶም ቀዳሞት ሃብታሞት ኣብ ሰማንያታት ቶም ሃብታማት ንበሃል ዝነበርና ከባቢ 9 ቢልዮን ይነሩና ይብላሎ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ቶም ቀዳሞት ሃብታሞት ንበሃል ዘለና ቶፕ 400 ኢንቨስተርስ ንበሃል ዘለና ካብ 93 ቢልዮን ናይ ብምሎም 93 billion top 400 in 1982 to having 2.4 trillion ናብ 2.4 ትሪሊዮን ደይብና ኣለና ይብላሎ This in 25 for 1. It becomes a more and more specialized market economy. It was an agrarian economy a couple hundred years ago. It's very hard, to get 20 times the wealth of the next guy because you were a little bit better farmer. But if you're better at some skills now, you can become incredibly wealthy at a very young age, not because you've earned the money to build one steel mill and then saved it to buy another steel mill. So you get the capitalized value of an idea. ኣብቲ ናይ ቀደም ዘበን ብሕርሻን ብገለን ኣብቲ ነብረሉ ዝነበርካ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ናይ ሎሚ ግን ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ሎሚ ስፔሻላይዝድ ኖሌጅ ክእለት እንተለካ ኤክስፖኔንሻሊ ኢኻ ክትዓቢ ትኽእል እሱ ድማ እቲ ፓወር ናይ ዓቢ ፍልልያት ዝገብረና ዘሎ
እናበለ እዚ ኩነታት እዚ ንዝፈልጡ ንዘስተውዕሉን ብፍላይ ቴክኖሎጂ ድማ ወረን ባፈት ክገዝኦ ዝኽእል ብርክታት ንኽትገዝኦ ንሱ ክሕዞ ዝኽእል ፖርትፎሊዮ ንኽትሕዞ ሚሚክ ክትገብሮ ልክዕ ከምቲ ናቱ ንሱ ብቢልዮናት ክገዝኦ ከሎ ብውሑድ ገንዘብ ንስኻ ድማ ንዑ ዝመስል ፖርትፎሊዮ ንኽትሕዝ ዘኽእል ግዜ ስለ ዘለና ብውሑድ ገንዘብ በተዓቕምኻ ክትገብሮ ስለ ትኽእል እዩ ዝበለፀ ኔክስት ካብ ኬቨን ኦራይሊ ዝበሃል ሓደ ናይ ሻርክ ታንክ ኢንቨስተር ዓብይ ኢንቨስተር ሚልዮነር ማልቲ ቢልዮነር ክንሰምዕና ምኽሪ ኣብ ምክንያቱ እናምሃረና ክኸይድ ስለ ዘለኹ እየ ካብ ናተይ ጥራይ ካባይ ጥራይ ዘይኮንስ ካብ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ኣብ መወዳእታ ድማ ቶኒ ሮቢንስ ክንርኢ ኢና Number one thing that young people get wrong when it comes to finances. We teach young people everything. Geography, reading, math, sex education. We don't teach them about investing. ስቲቭ ሃርቪ ንኬቨን ኦራይሊ እንታይ ኢሉ ሓተሎ ኣብዚ ግዜ ዝነቶም መንእሰያት ዝዓበየ ፀገምናቶም ወይ ከዓ ዘይረኽብዎ ዘሎ ምኽሪ እንታይ እዩ እንተኢልካዮ እንታይ ኢሉ ምስ ሓተቱ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንመንእሰያት ኩሉ ነገርና ንምህሮም ብዛዕባ ጂኦግራፊ ብዛዕባ ማትስ ብዛዕባ ባዮሎጂ ብዛዕባ ሴክስ ብዛዕባ ኩሉ ኢና ንምህሮም ብዛዕባ ኢንቨስቲንግ ብዛዕባ ገንዘብ ግን ኣይንምህሮም ኢና ኤግዛክትሊ እንታይ ማለት እዩ let's listen. The average salary in America is $52,000. And if you put aside 10% of what you get paid, by the time you're 65, you'll have $1.2 million. So, average ማዕከላይ ገምጋም ደሞዝ ናይ ኣሜሪካን 52,000 ይብላ ኣሎ 10% ካብቲ ገንዘቡ ሰብ ኢንቨስት ክገብር እንተዝኽእል ኣብ ጥሮታ ክወፅእ ከሎ ብውሕዱ $1.2 million ክህልዎ ይኽእል ይብላ ኣሎ ስለዚ In the bank. Nobody teaches them that. እዚ ድማ እዩ እቲ ሰብ ዘይምህሮም ዘሎ ነቲ ዝበፅሐ ሰብ ዘይመሃሮ ዘሎን ዘይፈልጦ ዘሎን ፍልጠት እዚ እዩ እናበለ የገርመና ስለዚ ንሕና ኣብዚ ዘበን እዚ ኣነ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ከምዚ ፍሉይ ምስጢር ኣይኮነን እቶም ዓበይቲ ኢንቨስተራት ናይ ዓለም ናይ ብሓቂ ሰብ ንኽልወጥ ዝህቦ ኣድቫይስ እዩ ዝህበኩም ዘለኹ ነዚ ድማ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከመይ ጌርና ከነተግብሮ ንኽእል ነዚ ሓሳባት እዚ ፍልጠት ክህልወካ ኣሎ መንገዲ ድማ ክትፈልጥ ኣለካ ነዚ ድማ ኣብቲ ናይ ፕራይቬት ክላሳተይ ክሕግዝ ዝፍትን ምክንያቱ ከይመሃርኩ ክሕግዝ ስለዘይክእል ኤግዛክትሊ ክትሕግዞ ተኮይንካ ትሰብ ድማ ደረጃ ፍልጠቱ ቅድም ክዓቢ ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ካብቶም ጃየንትስ ኣማኸርቲ ናይ ዓለምና ድማ ክንሰምዕ ኢና ካብ ቶኒ ሮቢንስ let's go. First, you got to get in the game. ሓሙሽተ ምኽርታት ንቁጠባዊ ሓርነት ንኽትረክብ ዘድልየካ ዝብል ኣርስቲ እዩ ዝገልጽ ዘሎ You got to become an owner, not just a consumer. መጀመርያ ዋና ናይ ትካላት ክትኩን ንኣብነት ቴሌፎን ንገዛ ኣለና ናይ ኣይፎን ዲ ገለመለ ኣለና ኣክንዲ ገዛ ኣይ ናይቲ ንብረት ጥራይ ንኸውን ዋና ናይቲ ብርክ ንኹን ንኣብነት ኣብዚኣ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ኣይፎን 14 ናብ ዕዳጋ ይወርድ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ድማ ሃረምረም ይብላ ኣሎ ንዓ ክገዝእ ኣነ ግን ናይ ኣፕል ብርኪ ዘለኒ መዓዝ ትገዝኦ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ስፔሲፊክ ብርኪ ግዝኡ ይብል ኣለኹን ንኸማ ኣይኮነን ዕላማ ምክንያቱ መዓዝ ትገዝኦ እንተዘይፈሊጥካ ብቐሊሉ ክትሰ ስለ ትኽእል ፖርትፎሊዮ ክትሕዙ እየ ዝመክራነ እዚኣ ምኽሪ ዝብላ ዘሎ ነቲ ንብረቶም ዘይኮነ ነቲ ብርኮም ንሓዝያ You got to automate a certain percentage of your income. I don't care if it's 10 or 15%, something. You say you don't have it, take it off the top and forget it's there. You ካብ ገንዘብካ 10-15% ትረኽቦ ኣታዊኻ ኣውቶሜት ጌርካ ቀጥታ ናብቲ ፖርትፎሊዮ ናይ ኢንቨስትመንትካ ከም ዝኸይድ ግበሮ ኣብ ግዜ ሕማቕን ፅቡቕን ኩሉ ግዜ ናብኡ ከም ዝኸይድ ኣብቲ ናተይ ትምህርቲ እዚ ኣውቶማቲክ ኢንቨስተር ብምባል እየ ዝገልፆ ከመይ ጌርና ንገብሮ ድማ ነቶም ተምሃሮ ናተይ ተደጋጋሚ ሓቢረኩም ኣለኹ will adjust, and once you adjust, it will provide financial freedom for the long term. But that's not enough. Step 2, become an insider. Step 2, ካልኣይቲ step become an insider. ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ብደገ ዝሰምዕን ወረወረ ዘይኮን ኣቲኻ ውሽጢ ክትፈልጦ You got to understand what you don't know right now that can hurt you and learn to take advantage of it. Third is you got to make ስለዚ እቲ ዘይትፈልጦ ክሓስየካ ዝኽእል መጀመርያ ኣቲኻ ተመሃሮ ፍለጦ ብደገ ኮይንካ ናይ ወረደ ይኮነስ ብተግባር ኣቲኻ ተማሂርካ ገንዘብካ ብንእሽተይ ዓበ ገንዘብ የድልየካ ብንእሽተይ ኣቲኻ ተመክሮ እናገበርካ ትኸይድ ኣብቲ ሕማቑን ፅቡቕ እናተምሃርካዮ ትኸይድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ዘርየኩም ፖርትፎሊዮ ንኣብነት ናተይ ተምሃሮ ናይ 15 ዓመት 16 ዓመት ተመሊስና ኢና ንሪዮ ቅድሚ 2008 ከመይ ምኾነ ነይሩ ስለዚ ክትሪኦ ኣለካ of course መፍላጥን ኣብ ተግባርን ፍልልይ ከም ፃልካ ይኽእል ወላ ፈሊጥካ ከለኻ እንተዘይተመኪርካዮ ከሰንብለካ ይኽእል እዩ ስቲል ነቶም ተምሃሮ ናተይ እዚኣ ንኽትሰምዖ ኢለ ፖርትፎሊዮ ናትኩም ጎዲሉ እንተሎ it's time right now ትፈርሁሉን ትርዕዱሉን ዘይኮነስ more invest ትገብሩሉን ትብዓት ጌርኩም ትኸዱሉን እዩ winnable, because the real secret is not to not work. The real secret is to not have to work. So you want to get where you don't have to work. And the first step is come up with a number that's smaller, that's achievable, and your brain goes, I can do that, because then you'll act on it.
And I call that financial security. كل جزء تناي تنروى بنس علامة financial independence way freedom سلزخنا مجمريا basically زدلي كجنزب إذا جنزب زين ترغيبه كنبر خليه متشوت قدر فت بيلسنات كعاصي خليه زبل درجة فلت الله كا نابون خد بس كون على علامة عبنا جر مليونات ده كناس نشتي كندير لين survive نخجبريل كهاب جمر financial security. Real quick is the most important investment decision in your life has to be made, and it's not whether you're going to invest in Apple stock or buy a house. It's your asset allocation. This is the most important. تازا عبيت كفالنا investment ab stock market يخونا بزخونة عبينا يمن بركخ جزء جلاي كونن. زياك تردوا لكم asset allocations بحال portfolio ناتكا انتاي كندي percent كلولو عالمنا unpredictably مبجحتو نقرات حنت هاجر نبين انتاي كقاط ماخل راشن يوكرين ابي اوروبا او كل اللي زقمه تسبيله انتاي مالتيو جيرمان بسنك ناي ندادت اقمسي ناي لتشيت اقم كقاط ما ناي انرجي اقم كقاط ما يلوز حاسب قد مخلت عامت اي نبرن unexpected يوزي سبك قمتو زيكلي that's why the portfolio ناتكا نخلو unexpected نقرات بقمزو توي ابي برود زخونه asset allocation كله كارلو. We all know you don't put all your eggs in one basket, no matter how good that basket looks. The greatest investors on earth don't lose money because they have figured the specific way to divide up what they invest their money in so they're protected when things go up or down. And that's probably the greatest skill of Ray Dalio, for example, probably the best in the world. طيب لالو توم زعبي انفسترات اب قدس مصحفون زلو كلهم قاقعو خاب حاري جنبي لا يتوردو كم زبحال كل جزء كما يجير كفاح بيلكا كسرح بزغل ابنوي حوان كتقمكا اب حصير وان كهبت مكا يكونس ابنوي حوان تزعبي عبيد كم صالك زغل عينت بورتفوليو ري داليو نازن ريزلنا جاينت ناي ستوك ماركت كله ايفن كابورن بافت نلا عليه هيج فاندز لزخنا نات مور ريسك لوجن بحفشا قال كابتن اي كانس ناي ستوك ماركت يون كاوز مص مخريو تون رابنس كبصنيهم. You got to make sure you have an income for life. If I asked you, gosh, tell me what you're investing for. People say أمودة تنتهي بلالو اتلومين بس نقبر زلنا جنزب صغيلا بانك تاكيبن كعبيلنا دي كوني صباح نقوه بو نخنبريو تعلم ما نوع زبالة جزين دعريب كايو حج قلبت كخلك خسرحين قوين كلها تسرح صباح نقول ما تجنزب كا توهلي له بقد ميت كتس أنا حكا خلو نبتزل على درجة كبس حكاي خل مالتشو إذا مخرتات زي من البات نخون سمع خلنا كم ترى زرباخ مثلا نغل نعش سلزلنا حجن قوي سلزلنا كير دعنا يخليو مبزحتنا ايرتراين وي حبشا دما نزمت ابجيت روتانا انت كنكون ندحر اسرع من انت كنكون زبل حساب يبلنا مخنياتا بتعبابي انا نعسرع مسل زي نحسب زنبرنا حرستاي لو ما حريسنا عمتا كسب نعمتا كرمت دوس نحط رايد حسب بزعو غزي ابز غزي زغن اقدم كان غدميت كتحلف كتكلالك نفس خان نسدرا خان دك خان نقدميت حليف كتحسب له مالك ستوك ماركت دما اكزاكتلي بفلا معبول عالم تنبر انت لها نزع الدلات زك تقام تزيكيلكا جس سرعتنيا خوين كاغت نبر تخل سرعتنيا حماق يبل يلخون كاون اللي عليك ترغبت خل الدلات قنالو تنجنزب كا بانك كوف بلا خلوا نت بانك بنات عين زغلغلو زلوا سلامنتاي كابت جنزب كا بانك خنتاي زغبرت جنزب كا نعو وسيدو نغليون خالوت يلقحو ريل ستيت نزغزو ابكال غزي دما اب ستوك ماركت انفستيجيرو نت اسيت ناتو تحبتناتو نعبي خيب سلازي نشتي جنزب كل ده يكون نشتي وسيتكم كتفتنوا لكم مفتانجن بخلت تجرخ هيكونن بزحات سبات نزي فيديو رريهم كيتكم تعطوا دحر جنزبكم استبلعكم نعي مصيكم حجزنا تبلوني I can help you مخنياتو توم زسرقكم كمال جنزبكم نخط ملصح حجزهم ني مبزحت جزي دويلو I will help you جنزب كخمسه قبرلك بيتكوين قبرلك مبزحتو حسوتيو دغانن دلو خي مسلكم بزح حساب اشحات جنزب يزخسر عند حرز فلتات غيركم بعلكم تقبروا تدخلوا بعلي قبرين تيلكم بوحد جنزب فتن بليز دويلو نزا حتىكم دما يتهبوا ريلي دويلوك حق زكاز خلص بيه لان اخا كابز عجز بعلو غيرو محبته من اخا خد ولز دل زدلي نتن جنزب كغوس زدلي ووتش اوت كابزو حسرقت نخندحن كنتنقالنا بحفشه ستيب باي ستيب تماهيرنا كنكيدنا كنعبينا تبلو تخونكم ما كحجز خل بروجرام لنا اتيكم وقت ريو تدخلوا ناتي حساب جن فلتات حزو مجمريا مصحف تنببو ذاتون روبنز زاربا زلو ماني ماستر ذا جيم تبل حنت عباي مصحفنا 600 تجز زلو مصحف الله اي ثينك تلت ثلاث اكزام بيبيع له بزوج زي تقيس له كاب سامرايز غبرو يزنغر زلو كيتكم انببوا تمهارو فلتات حزو مسايك تحجز دليهم دما ويب سايت لكم تحتتو ناتكم ريتو ناتكم حسابات تحت قص بيكم
ከምዚ ዓይነት ቪድዮ እንተደሊኹም ፊድባክ ግደፉለይ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ብሓንኩን ብለኩም ፀፅብቑ ቻው